Саламатсыздарбы, Скөл онлайн YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 19 март Каракол шаары саат 10:30 болуп калды. Автоунаа базарына келдик. Анда эмесе машиналерди азыр бир видеоңу эле тартып берейин. Жүк ташуучу жана башка машиналерди. Анда эмесе баштайлы. Кандыктан биздин баракчага катталып, лайк басып, комментарийге сунуштарыңызды жазганыңызды унутпаңыздар. Кеттик эле. Четинен эле баштай берели. Бүгүн Караколдо шамал үнүм жакшы болбой калса видеодон көрүңүздөр. Sprinter 212-90 жылкы 3 объем $10.000 дейт. Номери 703 34 14 00. Бортовой спринтер экен. Серебристый. Жанында эле Крафтер 2007 жылкы, объем 2.5, турбина $15.000 сураттыр, 701 14 26 88 номери. Мындай Крафтер. Анда дагы бир спринтер турат, бирок маалымат баракчасы жок экен. Куда жок экен. Аякта вишневый цветтеги спринтер 97 жылкы 650 000 сом сураттыр. 0706 10 15 77. Bu КамАЗдар ошо көп болуп турганда 502 51 51 06 номери. Автотранспортная компания Транс деп жазылып турат, наклейкасы бар экен. Сапог бортовой маалымат баракчасы жок экен. Бүгүн кеч келип калдык, анан погода да шамал болуп аткан үчүн машиналер мурунку жумага караганда аз экен. Sprinter Rex 2007 жылкы механика 2.2 объем 14 000 сураттыр, 705 220 290 380 номери. Iveco Daily дейт. 93 жылкы бортовой экен. 3 куб дизель коробкасы спринтердики экен. 0705 25 25 43 обмен бар дейт. 460 000 сураттыр. Да бортовой. Жанында Sprinter мотор 2.9 96 жылкы 650 000 704 19 80 80 дейт. Бuyakta daha bir oturun. Almak bırakacaksa. Номер жазылып экен. 0550 20 02 95 21 27 объем 2500 дейт. Окончательно. Daha bir Sprinter 2005 жылкы 2.2 объем CDI двигатель $11.300 дейт. Без вложений 0706 56 21 00. Daha bir mesaj 312 D турат, бирок маалымат баракчасы жок экен. Daha bir КамАЗ келип кошулуптур, бирок 550 000 сом дейт. Номери 0555 17 55. Мындай КамАЗ. Бул жакта көк Sprinter 96 жылкы расход 8.9, объем 2.9, $8500 дейт. 0702 19 04 73 экинчи номери бар экен.
Баасын жаққа да жазып қойып тұр. Бұяқта Mercedes сапог 94 жылқы, 3 объем, 6-8 расход, 860 мың сомда. Самосвал двухскатный 703 65 43 20. Блок мост. Жанында дағы бір сапог. 88 жылқы, 2-4 объем, 400 мың. 0700 35 97. YouTube'da Isıköl online. Осындай арқы дубль кабина берген. Кейінгі бұяқта қызыл ақ түстегі дағы бір сапог. 90 жылқы, 3 объем, 230 мың дейді. 0505 22 44 65. Мотор привозной. Кейінгі бұяқта бір спринтер Rex 2007 жылқы, 2 объем, CDI, 10-12 расход, $18 мың. Есть варианты 0755 999 772. Номеріне саңыздар болады. Бұяқта Volkswagen бағасы $10 мың дейді. 2001 жылқы 700 46 66 60. Номеріне çalsanızlar болады. Спринтерді аз көргөздім, байқауға қалдым. Тағы бір жол оқып қойын. Жолдан жоқ үшін кетіп бараттар. 2005 жылқы, 2 объем, CDI. Мотор 11300. Без вложений. Аз тияқтан көргөзіп тұрмын. Açık болса şu tavukları salon bile görgüsü böyle. Salonda. Kança mesne okudular? Kacayını kaçıp götür hazır. Sonra öyle bir yakta. 18 место. 18 место. Ya emmelliğin yaş çoğla maçtasında. Öyle. 11 bin güç. Ушундай анда эмесе биз андан улантып алып. Бүгүн ишне кечип бергениңизден бир видео келди. Бүтүрөбүз, андыктан эгер биздин баракчага реклама беребиз десеңиздер, мен азыр номеримди жазып коем, ошол номерге чалсаңыздар болот. Аты Маскат Усулбакунов. Ошо Ысыккөл онлайн YouTube каналым жана Каракол шаарынын Каракол Communication Instagram баракчасын алып барам. Бuyakta азыр ховалар туруп калыптыр, экөө. Лабо экен. Срочно сатылат дейт. 96 жылкы 260 миң. Андан тышкары дагы вариант башка машиналар бар экен. Сылхоз буякта турган байымки экөөбү? Запорожец бар экен. 0700 31 37 17 номерине кайрылсаңыздар болот. Лабо 98 жылкы, 08 объем, 5-6 расход, 410 миң. 0500 111 710. Кеттиби? Жакшы, жакшы. Ошол видеода эң көп эме просмотр болду муңку жумада. Буякта гигант Mercedes-Benz 609 94 жылкы, 4 объем, 15 расход.
80 800 ming deb жазылат. Есть вариантын обмена 0550 91 22 19. Туугандар ушун менен чоң машиналарды аяктайлы. Мында мисалы азыр жеңил унааларды чет-четинен тартабыз. Андыктан биздин баракчага катталып, сунуштарыңыздарды комментарийге жазып, колдоп койсоңуздар болот. Четинен эле баштасак. Opel Combo 2003 жылкы 1.6 дизель 67 расход 220 миң километр, срочный 0505 97 57 77. İçini açıp gördük, siyahlı hacayinler varken canında gel. Bunda salonu. Motorun işleyişi perkasası oldu. Kaza. Şimdi de canında Toyota Avensis 2002 жылкы 1.8 объем 6.7 расход $5.800 deydi. Договорная есть вариант 701 211 497 номерine кайрылса азыр. Бияқта Дейлика 96 жылкы 2.9 объем $5.000 deydi. Olsa 525 сом. 0701 77 66 77. Бийик машина топ олорго жакшы да. Mercedes 124 90 жылкы 2.6 объем 250 миң. Номери мына жазылды. Ортоңку линияга эле чыгып кетерем. Дагы bir Mercedes 90 жылкы 2 куб 810 расход 300 миң. Номери 078 94 73 33. Mala Litrovka Mers 140 2003 жылкы 1.4 объем 250 миң dedi. YouTube kanal Malma BMW X5 2001 жылкы 3 дизель $8.500 модели. Мындай ма. Motor bir жылган айрат өзүнө сөз тикпейм. Мындай ма. Машинеки жок экен, бул уже кетип аткан окшойт. Subaru 380 миң. Gaz benzin 704 0777 991 номери. Honda Odyssey Absolute 2003 жылкы автомат 2.3 объем 12 расход 530 миң. Звоните deydi 0556 64 84 47. Golf 3 94 жылкы 1.6 объем 180 миң 6.7 расход срочный. Номер 0770 43 74. Volga
0102 98 жылқы 2-4 объем 9 литр 9-11 расход 180 миль. Чайковский беговой мост 0702 02 17 55. Salonumda. Salon. Жанында Audi 100 89 жылқы 2-3 инжектор 8-10 расход 220 миль. Номері 0502 87 1107. Mercedes 124 85 жылқы 2-3 7-8 расход 210 миль. Платасы. Ысыккөл онлайн YouTube'дан. Mercedes. Жанында daha bir Mercedes тұрады. Ешка 94 жылқы 3-2 механика срочно 280 миль. 0700 44 83 36. Салонда соның. Жақта семерка 2007 жылқы 1.6 объем 7-8 расход 130 миль. 0500 00 23 24 номері. О, Ысыккөл онлайн YouTube каналы. Mercedes 96 жылқы 1.8 механика 275 мың сұрады 700 44 83 36. Ысыккөл онлайн. Қайда арқы рядта бар. Бұндай көп тұр арқы жаққа өтейін да. Audi тартып қойылық. Audi 185 жылқы 1.8 карбюратор 7-8 расход 95 мың ескі вариант 0722. Кішіне шамал болып, кішіне еме отады. Үйіне мұғыл отады бошқай. Машинелер дейді. Audi S4 93 жылқы 2.6 объем 8-10 расход 310 мың 0708 400 656 номері. Nissan қара түсті российский номерлерінен. Nissan Maxima 2004 жылқы 2 объем 8-10 расход 360 мың сом сұротыр. Срочно дейді 0706 422 486. Nissan Әлбәқті көру алыңыздар. Люберт дейді. Арқы рядқа өтелі. Бұл жақта Audi 100 88 жылқы 2-3 объем 8-9 расход 180 мың дейді. Двигатель после капитального ремонта срочно номері.
Mercedes. Mercier 270 2700 ekan. 2001-жылкы 2.7 CDI 6.8 расход $6200. Номер жакшы көрүнүп атып, дизель. Ар жакта баягы тест-драйв болуп окшойт. Сураныштырып, Merc 124 91 жылкы 2 объем инжектор 8-10 расход 1800 180 миң дейт 05 105 10 97 10. Daha bir Mercedes. Mercedes 202 94 жылкы механика 1.8 состояние отличное расход 7.8 370 миң дейт 05 09 88 85. Комментарийден көп жазып атат, салонунда тартып келген депчи. Ошто көбүнчөсү музыка койуп ичине. Каждый раз монтажлаганда мешать этип калат экен да. Көп убакыт бул коротуп калат экенбиз. Нерсе кеттик дальше. Mercedes 210 80 98 жылкы 350 миң дейт. Так что салондорду баарын тартпай эле коелу. Кээ бирде шарт болуп калса тарттырабыз. Golf 3 95 жылкы 2 объем инжектор 280 миң сом дейт. 0558 55 1180. Golf. Семерка турат. Маалымат баракчасы жок экен. Жактар вот это өйдөн көрүятка өтөлү. Bir жол силерге Ысык көл каналы, Каракол авто базары. Соңғы Ya bu yakta Audi S4 94 жылкы 2 моно 295 миң. Состояние хорошее. Номерин көрсөңүздөр болот. Мотору. Passat B3 ак түстөгү 91 жылкы 1.8 объем моно 7.8 расход 250 миң. 0703 98 12 39. Audi S4 91 жылкы объем 2 8.9 расход 250 миң. Инжектор 0704 409 400 номер. Şu номерге байланыш азыр болот.
90 ming deydi. 0561 71 42 номері. Семерка. Прицеп сатылады дейді. Обмен носков. С4 91 жылғы 2-3 объем 9-11 расход 240 мың сом 075-12-61-00 вишневый цвет. Так, гольф 192 мың дейді, варианттар бар, жоқ номері және мағлұмат парақшасы. Audi 100 универсал 89 жылғы 1.8 объем 8-9 литр расход 45 мың срочно. Дай. Opel Astra объем 1 турбо 2007 жылғы 440 мың сом. YouTube. Машина. Намеса кеткілерінен ары бар мағлұмат парақшалары көрінбейді. Subaru мұрынғы базарда да тұрған. Номері 990 066 999 2008 жылғы. Matiz 2008 жылғы 08 объем 5-6 расход 275 мың. Возможный вариант 0700 063 63 0. Семерка 2010 жылғы срочно 1.6 140 0501. Бәрік салам. Естер жақшы? Сөйлешөз дейді. 0501 99 10 99. Салам көрішіл. То бүтті сезон. Қайра еме келесің ба? Әлбек жаққа жа келбейсің? Ана кез-кез, шестерка. ВАЗ-2106, 2005 жылғы 1.6 объем, 5-6 расход 150 мың срочно. Торг есть. 0501 99 10 99. Мына ушундай эки машинаны байкасаңыздар болот. Титановый диск. Машинаны карашыңдар. Андан ары Audi S4 91 жылғы 2 объем расход 7-8 280 мың 0703 77 79 01. Abi. Golf 4 2000 жылғы 1.6 объем 6-7 расход 380 мың 0550 766. Ушуменен бүгүнкү обзорду жыйынтыктайлы. Силерменен Көл онлайн YouTube каналы болду. Каракол шаары, Каракол автобазары.
парақшаға қатып алып комментарий жазып лайк басқанды ұмытпаңыздар. Саламат болыңыздар.